Kampung Mantaja di Desa Sodong Hilir. Cuaca hujan. Jam 6:30 menjelang maghrib. Urang ka warung kulantaran hujan kieu mah sok hayang udud. Da di imah beak udud. Tah pas adan di ketang ieu teh kagok euy. Asa gede mun oncan karek ngaji ketang. Ya, hujan kaburit nangkeun. Tapi alhamdulillah syukuri urang teh. Urang jajan ka warung Cenining. Hara hujan. Karek ngaji tapi Bening, Bening, perokok, Magnum, atau Surya, atau nu aya ya lah, merebut, ngecer we biasa, jangan dibuka wae teh, Pawaid. Hujan-hujanan menjelang maghrib. Ya, korek, gimana korek? Loh, Ibu Haja, jurnalnya Ibu Haja, wawancara ya. Bu Haja. Nyari cepil ya tuh. Nyari cepil. Yang aku dia nya. Nah, mereka tiga ngais. Nah, sering besok ikan. Iya biasa weh. Kisah weh besok ikan weh kieu. Di mana? Oh di Sodong. Masih nanti ayahnya. Ayah. Wah, acara nambah itu nih. Ayah. Oh gini, tak motor nama. Masih ada hungkul. Yo payung kalah melag. Yo, gening bi. Can asak danya. Can arasak ayo. Ini asak. Mana? Yo, jamu harusnya. Baik, syuk tadi teh meuli petis kalah ka Sodong. Isuk orang betis sugan. Orang pada isuk mah kudu barang isuk weh sukan panas nyatu masuk yuk mana iya oh iya kalau ada plek Dra keren oi saya si Bijar kenaon alhamdulillah adan pamirsa adan dila adan heula orang ke masjid ini mah nangis adan ya tuh tinggal di pemandangan orang tinggal di Gunung Mantaja. Tuh, dekat tuh ayah Gunung Mantaja saya ke sana. Sakitu, hatur nuhun.